historia de ayer. Dia muni tak wanwi lalak na uma. Dia muni di sesat kapas kisma. Jisa mangramayak kimay saka. Jisas wadiwan muna. Dia muni sesar kapas kisma. Dia muni dawan wina lebra uma. Jisas mayat kimay sakat. Jisas padinuan muna. Na kiraya kay smaki Jesus tuang wapis mama. Na kiswang wais mati Jesus tuang wataw kis mama. Jesus patay sa siyang kubak-kubaman. So ako'y takayaman. Jesus pataysan yang kubat-kubaman. So ako'y takayawan. Dia muni tawan wina lebroma. Dia muni disasar kapas kisma. Jesus mayat kimay saka. Jesus swaki may saka. Mama na kiswa ko is maki. Jesus tuang wapis mama. Jesus pataysan siyang kubak-kubaman. So ako'y takayaban. Siyang kubak-kubaman. So ako'y takayaban.